di kanda batamai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai waseyani. Mosi
Turang kena maram turu kena ngolele taro tamo beka suara baka toro ngocuk be singa beken tu nakap de ben garabe de yana mati lolo ni atama tu songo na sabu rongo ya uni ulu dikeba na radio bulun do mate San Francisco enda sampai di bikin tabaki baga bubale enda total singa no do bitoka de nakap di singa tu city sai kelima di singa di bulon Desember bagi benang no turanga ronondolu rosa ngabul katul kembali ke baka wili kangan be singo ya kenta to sa botok ngabe kenta to bibi rosa ngabulu saranga na singa mentusan na to pataliani o ya na singa do pa no mikin no liya tamata no te bombula en no to puro pinaka ngo au sema tra ba kambula bi kemli to sar be kan di sema chukumai no to no lo mani obiti na bibu pale ba turanga lo mane san tini kamai no to bonua ni sambula mumbula mu mata binaka mai no ita kini to ka chuko na ping rabi ke na bi kato to sar ba to chuko sik binaka di kuwa sor sar ke kata lau chiko sor ngole tu kata kata ba buli sama ida botiko en ngono to bitan lo chiki ngo ya ke ba siang so jini raw ba binaka ka kuni lenga ta ko ya kilana daba tu tal tu na bagi mingor di ba binaka taka lebu santo le ya lo mul mutu o no bronga mata ye u kacini kuni lenga tak nakato to ko ranyo ba binaka taka ndo talen na ngaun na sul bike muni bagi minggo rano ba binaka taka kina no muni bi ka ba buli kembali rango ni ke ba ka ni semu binaka binaka ni kuwa don't be disheartened ke ba ka sigba price do bi do wala ngana price sul ya ke ba pa to bi so ranin da ba do bi to ko anda ba binaka na buku ni nomuni buli kacu sama irawa lebu sarchu na break up ka dorchu na ngongo so sarang ngole mena kalasi walu mer ngole da kenen high school sena fomu tolu so ngole talanga main kalasi ono mer bana mata na kalasi bitu kalasi walu se pateng ndi buli tapa oni satu kina ngongo muni sa tuki kemunen na kena taraba sa pa ni pinaka tu yani kemuni o yana rede bulon do bata ni na maruta kina zingule kala ngo me to bon tege buta kitale o yana buli yana bakivo abang bultal chunga bikin ni nabe kanyo ni sama chukuma hian na bi matin tundu indu yeso oni bin karabu chikin na bugu di buli taka nangito na bi matin tu lelep me pakata ke Australia me New Zealand bi matin tu me Asia pakam bulutu ni bikin nonta na bi diplomatic missions to doko bilikin na bi matin tu lelep me Europe me bola tangani na bulu bena kana kanta me foreign nang bugu ngito rakabi bi wale to doko sar na kena mati walu French Foreign Legion waktu lagi na may bola tangan ni kena kena sotia lingang kangga ni turanga na tui may bola tangan ni sabab ka bina kata juga ni rawan ni may sota en dua tala bata en nonto bata bu balengo en dua tala nekabi ni bito ka de nekabi na kini pingkarabi dai sora soko wastu ko ngonongo so an tabu tu bekan tabu tim mati na bi bu vale to sar kinta bikin tala ana semu chungango e merik na puno ngole chungani kina o ya na non to bimbul ngoti na ka binaka ko o mulu chum tanga ni en lomo ni sana libo California do bulu binaka na kortura me Sacramento me na Sonoma County na be county to sar California do bulu binaka na semu chungona bay na bi matanga li bay to go North Bay South Bay baka nuni binaka ni toto chukuna kena tingo mi chukuna non to bito kana ka binaka ni ko ambula tal chunga be fadam bola sorwanga abata lan kina be maramweka ke muni toto sar semu chukuna Washington State mai Seattle ando bula binaka na kena do muritu no yan non to programo na be akabi toto sar ka abata lan kina be kimnin semu chukuma in na tokalau ni buno le bo merke semen be ya sana mai na East Coast bago ni pinaka tu ni bikemuni bakta lang kinu bikemuni ni ngarabita bichiko en ya kabini bin karabin tai en be oil fields lelevo mai Pennsylvania bago bulu chiko mantanga ni be don gobi esoro matakataka ki kemuni to sar na be bubale oni ngarabita bichiko do tu chiko don kuturangan ita bugni bin karabin tundai manibusi oni baga dor chiko en be oil fields sena buno ni ngibu we to sar South Dakota North Dakota may Texas bakta lang kina may Pennsylvania na buno to sar so na bantanga na oil fields tunggu California so rata tu na be oil rig lele boy nda sanga tu ni nda sendo wise mati sanga bakan nda sendo bital no ya sapa kan bulutu ni bikem ni ke baka ni tingko matok kan bi libu non tu bitokani ena ka binakan ko na upang bulut sumata kan be to saya siya may dona Cannery may Alaska sau ngule tapanga na to niyo anu chukina ya sama bulo chuka ni bikem ni to saya turangan ng bukilib may kantabong ko mumbula pinakasabo lepo ng bula ina bitokan dong bulo pinakatalanga may Canada
matu wale de junior roko diva ke muni to sar na sema chuku me Canada dona mata vita dinir to dorobone we so mono me kandap we to sa ka to kan to kortu ya o ya me Canada ndo bulu benaka na nom do bu wale to sar ke na nonta sema chuku me Canada ke na bibuno to sar en ya ka bi grabe ndai oni tingo ma chuki na mbio libu non to bito kani en radio bulon do batam ke muni na bio kani ni sama tal chunga mai en to bata ni bimbulon ngoti en Facebook na ka bi ngani kuwa sibi to na tulo na vitu na miniti bulo na ka be ka ruote ke irto to sar na dona matangali dona pa dombulo sara mai Wellington au bambu kila ni sa chu talaga ni gur to salita tal chunga no na tan junia ngoni wai bakatalan kina be dona turangan nangarawa ingo dona brongo pete kelas hartole tomani ke menuju di kerua mai na buno lebu ni silan junuita kini sa totoko chuna ken lito so itu nambula na buno lebu gur bakatalan kina be kuchikina watson korewasa esa baka ni bina katu ni be ke muni obi na ka bina ni kuwa bakatalan kina be singan raunintalo mumbula na kana siama chuku mai na kabine bengkara bendai singan ngulite betal lagi na be naita ngalumbau mbale bulu benaka singan ngulite betal lagi na be watso ni turang rua main Gold Coast pambotango sang talento na Gold Coast buru-buru go mai Australia dong bulu benaka betal lagi na be Beast mai Ruth mbale boso keri dong bulu benaka na siama chuku mai Brisbane betal lagi na be lei dona nunggu munraungo tori salambongi malo mbula nanga siama chuku mai na kabine bengkara bendai watala kina be ya badi lebu chuka ona le bakasa sa mountain lion chuku kena bea o nugu obi kerua le ya sa mama sa katelanga di be munita dingu ma badi siama chuku mai yokaya na kabine bengkara bendai okay saat tiga butu mata nonto vito kani rongo sertu na kabine ngani kungoto na ser makau sara mai virto na pondren rokan roka nindele indoki au bambula talangani be Mrs. Titi Liapatu gona marama talangani ono ikandabu ngona kana ngani kuwa dotuk di bangko ngoni andi senito ai malaundi tusu pa ena andi senito to tega buna andi senito tongai lako ba lebi matagali andi taleso na buru-buru ko di sambula ni mata binaka mai ke muni nando lebih rikaba tu na hai biskes sando pakarita ka somai na nda se tumbu ta ke chukumai na candy floss na kira matanga to na 50 cent ngoreta dona price binaka kala do lili to bango dondo renin dotong ana mapo lele nge papa kutunga na fit time lendra ta bango lere to no masala do tamani labu leu se ta tilo mai men tu boy mau na kana sila kon andi sinto ai Canggar tu tal tur tu naya sasa mengeta katal cuk sona kena bi matanggal libi butur ragim banci ni kau. Ambil tu me burning stone tu ciki na ubi Hey. Tu le maru tak cuk mata na habis ke sele terum tal cuk na bi batu pa sasa. Bula benaka sobu Paula Basu.
unre nambongi vale ni vina levu mai oia yare oia mera totoro mai tai samba dinanu mamai vale ni mbia levu mai oia yare oia mera totoro sangai lolo na ua satanga muara basua tangamu satandola dolandola samai taile oia yare oia mera totoro davuile viriambitulelevu non rengorongoro mai davui oia yare oia mera totoro non rengorongoro mai nase oia yare oia mera totoro mai no misada unre nambongi vale ni vina levu mai oia yare oia mera totoro Sambadinanu mamai vale nimbia levu mai oia yare oia mera totoro sangai lolo na ua satangamu rabasua tangamu satandola Radio Bulan Dovata Mekauti Kenda Vatamai Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseayani Rai
turun kena marap taro kena ngonele ako sir may bagawali tambu gerto na matilolo wenaka to ko ya de sini wa ni udin ang garawai arto tal no taga juga anto nantilan lebu reklabe na na turra kana marama mai dene no moala na ka ni vingara tinta pambulo juga ni malombula kemudian itu sarna sama cukup mahikina na eka di vingara tinta na radio bulan 2 mata ya ser talanga udah numu ni kina bimbi dol na marama ni moal vingara besar juga ngo mai lupa dol na puno Santa Rosa mai takya malo bale bunti sopa pulo walu pakatengo misi pakatengo binaka na sama cukup mai na eka di vingara entai ya sana dua mata weekend dan non ta tinggal lek kita mata itu tugu ni bibole ani sembero ya nan au apa reta juga ni bikin dengan tapi pengambulan tak cikina o ya ni pakatur cinggo le besar na tubu itu do baka sama takis na prize giving bikito na singdo le juga ni itu kito do bresto nga mai muri pare dir ke tu na pasal salu retorno reto dobi kito tunggu time tanga bango na nguni-ngunci sana ngau na ya dora kabina ngon na sasanga ba kukuan na buku ni bule bikim nangon ni siya machukumai o bareta ke baka sing dono mo ito na prize giving go sanga me baka me indicate tuve kemuni ni yo junior sio ser sio di erto dua rotolo changin dona na progressive prize attendance na kabaya sanga mentang me ke baka mentang ausa andun tabi tu mentang ngai muri sa karus ngabultu ngapata kon dona prize giving sanga me pangoke mbaki minggo ke sarawatu junior ngo eu talanga mo nando virtu kla baka me ndo tu na maka tu mo ikona maka chukinoi sare tu chingo junior nga osera rona mbaki ngo ronga rosa baka roturi do oke mbaki minggo sana pale le manta pale nunggu banking kita nunggu bamurir tu chukna genga sasa nunggu ngito intosi na tapos chai mungi akabinga mo sa tega bustadi tu kla na tao na bakakin nakatuto ko ni rengon kiko siama chukumai nakatuto ko ni ko satu gunangan numbaka sama ni narawa naraw do bangon to nunggu puveau ke baka pintu mo anga buka nandua ke baka pela kepalain kona lagi palain ke mbala katuto ko ya mo na ke baka na bango sa sing raw sang naraw kala so ngona ke to bango sang junior benga ko sana boy do ke baka ko na tugunu numbaka sama o eu talanga raw ke sa raw tu junior raw ke sa raw to serebi ora na raw talanga ningito pakai sereb kembal ken talanga ni tumbu-tumbu da kunindo kategori chukin nangon o sa lebu nga sibi nga mungito jang tugun chunga na kabina ka todo mo tugun chukubi ko nungulewa iko ka rosanga bulu na mbango ambaki mingo bulle so ni bako koa to sana taka bata pale ngambe pale nangito o pale lebu nga na bulle so ni ambaki mingo sana dur talanga no musisi matai na vitorong siapa tahu kla kita ngasa antano try to speak positive things to the kids tira itu nara formative stages nara bulat lagi cukup mai kembali na bos binang mo da butu bir lebra ngono santo mai datu so nam bulan ningon tangka indo retu ka sabu lagu tungai pali bibis sekali linga sa lagu tu ini kaziwa sibi ke ko nan do redeles batangon so nam tanggali bosangan da butu sa ngoni ulu kau nga sa mba ulu singklatuna ke ko na saka mo na pa katakira da kichuko resa iko sa sing boy do bichu kan bagi minggo sana duri raw chukun musul salu sanga me lak mentang me na progressive price me na karo sanga bulu kin na no attendance me binakai na deal ba na taka buchu bira na binakin pambi ni rasanto ndambi tu ngalo ko kal chuki tu na backbenches sa siang tu mandiang kay baka sa mataka me sa siang mandiang kay siang talabos sa binaka may bali meron ni labi chicken tataki sana to rawangar to tugun ma tuitaki ike baka na tugun chukin ba binaka bira bataw ka chungo ni lebu sar chukin na tuboy tutu badur chukin ngonongo lebu ngono da sabare dir tu chukin apa price chuko ambi kenta na itu tum da ka chukai lebu ang kachin lebu ang gambang minggo ko mamatay tu da raw chukin ya okay pa binaka taka chuko talaga na sungguh tuboy tutu may nakurpuli may veuto waya na rendi non the prime minister pore tahu ko sing no degree on ngeli rawa timur ni obuli sanga mo buli de son na tuku membalate so na turanga marama rongo don to buru ke nangoni sala era rawate kin non rembula endele buru ni se mata ya ke ba ko na redir tu ko sa roir na billion ya pambi Amerika o Bill Gates ko manta ngai siang ni voucher sar no buli
ko la nganto nang garachi ro bidang na friend role taka patutukin ko chili kita lius talju kin orto mechapa ni rangai buli ngapang ko sara buli tu na sere misini na katoda ko le bongo kento sapa buli tsunga be kento na bitin dua ongo ko ta ongo ko na so na basic vaya ko to baka samata kan untuk curriculum talangan di kuribuli na be na kata ke me tangki kala lenga ta sa buli tuin bango na moto kango share bango nangale lagi ngasi mai sa sing wal tsunga de kilaju na 1 2 3 ko na pa buri baka samu cukup weekend na be kau bare ta cukup na pulang intokai na rantino da prime minister sing inomu degree ongali rawa timur into na kapi na katalangan go monto parrongo windokai o buli chuko mai beira that they have been successful in this life kembal rongoni usaha bagarita kachuk na buru-burungo iba na lebutu na bika ni na bulakin don't be disheartened kaya baka siya nga numido dobi lebutu ni dodo bi buru-burungo pa na kapi kerote siang wala nga ni dodo mi kurubul kaya baka ukilaan ni orang ni ongito siya nanggo lebu saran taong gitu rata wiru-wiru tunggu na World Rugby 7 Series o pambot ni rasya nga ni boy dodo mi kurubul era lanjut talento na pakasama kay ausanan taong gitu suara taong giring-giring ito na band chungor to na 3 house band orto physically handicapped untuk ya o juga bi otangan ro kaya kan narita na Facebook kaya siya kamantangan ni matambo ko na turangan ko ruto na tamo ko na piano ni tambah-tambah tumangon to sambo juga binaksaraw kila mo tiap taka na mo talenti kaya baka singo po ito may kuribuli rata labi kanta ni tumutum menta na pa kategori juga nang gano okay ore juga ko ikron dong gitu league ore juga ko netball volleyball to lanti san dong ko kaya ngan do titi na buno tudok klan yan to na piti binak to na baka na matatukin na vengo no tudok saria baka ni binak bikin nang ngoni buli oni tigo na songo no tutu nangono ko sabi mamando no bikin tala tula kaloko na radio bulan do pata San Francisco mena ko tikan to wati kuma ena muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da pementa baka talo taka bo sing lu taka sa baka kapitak ne ka koni lo malenga sa tikin do no era ni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jigina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonta bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabio ka kana kozlo surua o tatni gela ko patana kana pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se o ngale sarang ali to mi kuma no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtal nga ni rutuli dilibota kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California Dendram beka nangwala ni kibalilo tero buguni oso pakadadaka Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula kuwa nilenga sinu ingaw-gawa nana magi mai kina programu warotaki mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA nongu chisu nongu benua rode na bima manione na kabiri bugu lulu be kemundo e California bima mani duwa na singilewu ni lotulewu be kemundo e biti and a radio bulando wata San Francisco me kauti kanta wata mai E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seaki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21-2-1-1 Saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di taliboni diwan 21-2-1 Saibarua. Ertong garabatalangan ikanalay waka suburian ni nanong yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Yavalata Dionangay Velata and Radio Bulan Duavata. Vitalono te kina na bika membaleta na nondong bula
Mai weira na kena dau mai na tambana ni bola so. Nasi na puni wai. Rangove na bana kaloka na venga kabi ni Tu City and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Ai, kema do bakanda utunga mai viti. Sa baka matalau na nomo do kovati. Sa lemo na kema do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, pupu. Da sa kusi masaranga na ikatungo. Gamay tutala na kena uribondo kena mbele. Pai, correct. Da boleh mai we. Oi, doce itu ni kila. Kita boleh ngamai na mau limat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai we. Na mau limat wele. Doko na nonton bisnis na ngoni tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do mai woli na mau limat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Abo bekente rosa bulu kabito na miniti, rosa bulu kabito na miniti. May baka nakaloko na makatal tsunga mai sibina pa ina tina miniti. Apa lata, dia nang kaita lata. Oyan na program bo na kabi bingar abten na dobi talo takatukina. Oyan bengo ni sale sora ni daru bo pinang takatukin don durumbula. Baka ni sale busar cukan na kanta. Sa ngolen liti taroba uen na busar cukan ni kena sakan donggaru ni bo pinang cukan na nonton bula. Ya dan kay vital lo ni kina nandun nga na leka mengo. Dabi numentakan ser na kabin ni bingrab din tayo bulubna ka melaya lutu ng biyaw bulubna ka na itabi na na bitokan na kabin bingrab din tayo bakatalan kina dile di road na maraman na City Cruise go. Okay marama kayo laro bingrab sar chung may Dillon Beach. Ali busram Rosilin baka no ni binaka lihat besar cungan nonrau iya Willy New juga na merama City Cruise na kabi bingkar rapatin tapi pambula tal cunga be ya mis tangin nangkasi belum nak sista pe nak sama cunga na kabi bingkar rapatin tai sing lu talang kina be brother si milim bola mai pedal luma dora ser men nimikin orna luventer ara cunga bukun ni tubai tutu ena kor bul lotun lilin Memorial School main tabui lebu si Melin na semaj kam do watu may na kabin bing karabat nila. May naloman to no ki Australia may na Ayers Rock sa may Uluru. Australia to na lomay Australia to na taman watu le butukin. Daw wer chukin ndo na nongo brongo. Say rusim bola tali may tong koira kayera. Bulo benaka baka no ni benak tu ni brother. Na buku ni bing karabi may na Ayers Rock may Australia. Baka nuni binaka na buku ni bitoka de na kabi di bingkara bitintan. Baka nuni binaka talanga be Serra Tuibuya. Nakada sama cukup mai na downtown San Francisco Serra kay marama nunggu weka Livia Nanggoro Mumbula. Nakana bitoka di cukup mai na kabi na kuwa. Singul talanga kina be dolong naunggo bulu alis tur Mumbula bulu binaka nau. Nakana bitoka di cukup mai na kabi ni bingkara bitintan la nawang Livan Rombula. Sing lebih talang kina be nang bulu buta tang bulu lebu ya roles cuma Seattle sing lebih talang kina be YC Busanti mai nawi menena no mai nawi mai sabu nak nandu siamo tu mai nabi ka to dokar apa kan ni binak tu ni be YC ki kem to dokar mai nawi enen binak ko ya na ka ni bin krab tin tai nuta kini makari binak tu non to bitokani ena ka binak ni ko bakatalang kina be maramata ulus tano ba kan ni binak tu ya ni be kemuni kena nomu ni matu wali di sofa ne pa kadengu ba kanu ni binak talai no bukuning karabitabi sama lo chiku mai bonua mai na chiku mai bunimbua oya mai na sinu ba kanu ni binak chuka ni moni kosokoro ke nangkasi mai bunimbua manasang giolebu ba kanu ni binak sama lo binak sa bolebu na sama chiku mai na kai binak ni ko ba talang kina be yanu samin riso mai na mio beach totok na buno ni nomuni bingkarabi turangan na kai pinaka ni kuwa utala kina bi Moses sa kuru baka ni binaka na bugun nomuni siama toko mai na kai pinaka ni kuwa utala kina bi Mel banaka na bitoka ni toko mai San Francisco ntaku ngelo presses ngoroya to ser men numikini tu nale bu mai Point Reyes mai California na kabinaka na siama chukuma na kai bi bingkarabi tintai steri marama mai American Samoa ni sambul banaka Dona serre me no numikin ito Raven ni ele minibus apu kukina nobo ke tebi to mumbula nakamo na siya majikam do bata chukmay marama ningelema nimbula binaka na ita Elin raw nindalo tutok na bitokani bakatalang kina bi Ando Bulma wow may nabuni boy leo memba
Haka nuni binaka be Obi wacho ni korewasa na kai binaka ni kuwa. Taka wai Josefa ni mbulu binaka na Isaki Antonio sega nuni betala kina be Trinity and Andy Lolo. Nui taki ni totoka chunga ni tokani. Ena kabine bingara bintinda isan suri teramanta na mate Lolo binaka. Ngone sini ndaw ser ne de zau bambulu chunga ni chupa turanga mainan ndaw ni mbulu binaka na ngoni turanga takalingau. Ena kena korto doko sara. Raukati na chigino sa weyeke na koro bago turang saranga me sa weyeke ndo bulu benaka na koro somo na ken hotel atau toka mai nuku yang weni ndo sam bulu benaka ni bulu benaka na turang maramanita mai na way kama sai kemani to doko sara na buli oti mai na korin buli rongon tokai mai ne bilali ni sam bulu benaka kemani talangana tei chuka na ngonongo mai na delana rongo ke bura mai dela do Gona itasia kobe bande kerton senin dawan sernedes. Gona radio bulun do vasta beda kada sama cukup main.
Indah pakaian
Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani. Ya santi sar rui loman na tila ni pula opini bale mau kerto na mati lolawan na tau nin tele setur to na kena kama kawa sar weekend na kabi bin krab tenda tapo bin nagani katuni poko bin tu weekend to na radio pulon to bata rawan to merongo to ni kina poko bumale na kabi bin krab tenda yo bambulu cigande cicu boturang meta kau ni tumbua ni pulu bin nagana ni turang timbua kena be mata wale to sar kena be kor sar talanga kena be cigine duin so ando na kawa di naulu matu ando totokan na vise mati tu bati kemendo to sambulere na kabi di bingarabi and then po weekend on the minute me bana koloko po di binata gina bitokani radio bulon do banta San Francisco di sambul benak do yan robina kana maramanita do samba di ba kusa ve Yandra naita. Kita sili katalo mande na Orange Lounge. maleka Gursan badi kata-kata pinakasar tunga toboy simpang pakau
Gai wai dala tukin nambata. Koe serengan kori, sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Dina to doko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau baga singelebu se baga kabi, barau te itu baga manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta to ide ni ki, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te teke roro baga lolo keina vida tale. Gira rau mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tambang di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala keloka na mataka, kina wala keloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar na. Oni rai da tokongo, na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baga madawa na toso ni ngauna. Ano Vingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti vay kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simona tinikantua ana tinanamaniti vay kiamo ni Maybiti. Ano Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Bulandong Bata San Francisco met County Kanda Batamay. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana baga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na budi nan dalo si tapioca. Nakakana baga langi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana. Kay itigo talangana non to specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani mandray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Kinavato. Giritirito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Vio Tolo, Dundua Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu, nungu banua. Dorongote na vima maniono Kinavitu, and a kawani bugululu, we came to California. Vei mamani ruane kavi kina tolu and a single ni lotilebu vei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogandi and Radio Bulando Vata San Francisco me Kauti Kenda Vatamai. Bula binaka ni Matthew, misawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maolimat. Elay taka kina endona nito pakataka kana lalay. Yung leu kutaka pakatotolo. Nirto yave ani na bulangi. Oi, odea bakasanga. Erto bakasanga talaga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marua Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar tarasarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Yavalata deonangai velata and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai veiran na kenandau mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoven na bana kaloka na vika Vilitu City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kang aniti kanda na kay Viti Amerika. Sa potong weekend ruan meniti me pana kalau bang belum matakan isbe sonto wekana go belum nak meramayanu seni lang kalimbiu. Bina kana bili niutok may tampanin gore meramayanu. Baka nini binak talabe na isaki Antonio. Don ser men numikiner na ngoni bulto to sar man St. Vincent's College. May gora buli ko kay tele bungo. Era bugo ditubo itutu era bugo tur sarchunga ada sing binak ni kuwa. Ni belum nak LJ Windir Miss Windir oi lay ouches mbua. Okay, to ngori style edit chube ito. Wuwi. Baka nuni binaka baka bun. Isa. O Claudio ni ngarabi tayo chumbe kami na Napo Valley na kayo binaka ni kuwa Miss Bindir baka nuni binaka to ni bikemo ni erto to sar na leon namu ni matu wale baka turang. Bulare Rocco Stone baka nuni binaka to ni bikemo ni brother binaka na siya machuko may Connecticut na kayo binaka ni kuwa. Watang akin to na andim buongko na itabel Andy baka nuni binaka au baka nuni binaka talchunga buwan tuan na nito maramay liuliu nito isongko-songko ni Heartland andimbua kwe cukup talanga buwan tuan na matanggal yang ko na may mbua ya nduang ng bilo nroto to na leo ni songko-songko baka nuni binaka to ni bikemo ni
andimbuan na eka binibing karabatin tayo nita kini andonu baka pinakachukuna nonton nanggay lai sonten ani Haywood oya ena singapa karawa yang go tuna li topo liatal ngaki no ena roti melumu nimbua ena singapa karawa yang go baka ni dibinak talanga be fatan bola sorowanga kena muni matu balo kila di totoko sukuna bitokani nu sato mote tal chunga itumba nangone yei klan nu sali mote tal chuko binak lo muni pale baka ni dibinak na matu bala sorowanga oya mai Seattle, mai Washington, se mai gig habambeka na kabi de bingarabi dintai. Wambul tal chunga be tapale akan isi tawai matameli na matupal na matameli na kabi de bingarabi dintai. Ba ka nuni benaka na bugu de bito kani nui taki ni totoko chukuna na to bese mati na kabi na kuwa. John Rockamere ni mula kemni waktu laki na be Leah Hodges ba ka nuni benaka mai na South Cape tindong bulu benaka na liga de bingarabi to toka mai na Kokomo Private Island Resort nita nakana siama cuma non tu asasa na kai vinaka de bingarabi dentai singul de talanga kina be takai wai Josefa ni mulu benaka bni ba ka nuni benaka be Disai Toro be Paula o Willy o George o Tina San Rafael to Madeline na Rua Madeline Lane benaka Disai Toro na siama kemroba benaka talchunga mai na kai benaka ni kuwa watalaki na be na siama chukuma na sani baravia ro ndo lebu chukuna ro matawanon na be akabi to sar nuita kini to chukuna bitokani be kemro di watalaki na be line na akabi de bingaram den dai kemni to sar alubina do tu kana kerker do ngana like chungangur like nga gai siata kani non to bitokani na akabi de bingaram den dai go total ngana ser makau to weekenda Artulanga ta namati laulau mai namagamagan lo mani tembara na ngau nandibi na matser na ngau nandibi jasa nga lain dua na ngau na salin reken na mana sabotu loka gertu na mati laulau ya ortu tal nota ka nabi matanggali rosi ertu mai somo kena ken rem bulim kena ken non rem moi erna bulo ni somo so e mata melumu so e bango do ya ona non rando tal nota ki serre o irna o kanta na ngono liu serango moni na numito to ngani kina kemni to sar mai somo ni chukuna buku di bakasama wambulo mantanga de be ndilolo ndona ponongo mbadi vili ni utoki na kabe nakani kuwa ane chuku boturang mai lalanga bis ni bulu benanga ngon turang tu takau na turang marama na be korto to sar mai nene bulo mai tabiuni kemni talanga sabai tiku tingo na puno lebu merke ken via sei wich to taleso na keni talanongo mai bertu ngonen tivi na kabe de bengarabi endai koe tolo malumu, koe tolo akiso baka utu di manrai. Saya osar ngamin. Dewana kaloko ni utu asuma, naikele saraya nikile buka. Kono na kaloko ke mamimbi uta, isomo na koroni rosibula. Andi mona numa nanongu miuta nomuni vanua tau tongu e mai kasei kola wakaru salah me au nongu ngula Andi ale noa nanomu itowo makala sana tamata tau doko mai bakawuna nanongu Momo, peike munina rosini somo ngere na ya nomu, nau mai wakamo sia nau tomu, niu nau raya ni kongai tuwa somu e vinakabe yau meu moku. Wakaolau mata malumu Kemui raunan rauni ulumu Aung di watuna temeni musumu Mata mutu wakauna tuna masih di ulumu Bisa dilala tolo lai-lai Tolo wakiso wakautoni manrai Kibina liru
maniko naurai kiwitiko mai suindua maka sui mirewai. Kisale yang ditalatoka nanomui tomo na kena magosa rendre mai nanomuni loloma au mai ora nanomuni bosa. Ganti susu onomu marama mo mananumia nanomu banga namatamu sahabat katumbu maga mai makabunda tunanomu tarikana. Isale yang dimona numa nanongu miuta nomu ni manua nautomu emai kasei kola wakaru sababe yau nomu mula. Biwa songo merule sutale au dimatuna kena langi-langi kekoni rai dabotuna ya longule andini seloloto kae matani vale nimokuta isale andimo nanuma nanongu miuta nomu nibanua nautomu emai kasei kola wakaru sababe yau nomu mula.
Yavalata, Deonangai Dalata, and Radio Bulan Duavata. Beitalono te kina na bika membaleta na nondong bula, mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi, na puniwai. Promover na bana kaloka na bia kabini tu city, and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Radio Bulan Duavata, me kauti kanda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Será maquena lomani matamu ena tawa nui levabi kalau ngata nomu bei yang baki lolo malebu mai beseni aksi kalau ngata nomu bei yang baki lolo malebu mai beseni aksi. Kau mai matulawa, kei
Turang kena maram tu kena ngone leon di talo ni wabu leka ya be kenta da rongo tanga ta sarani kila to nama te lawa ko turang mai tobu itu to bana ya tulau ya anta sakila bina ko ya mata serre na bonga ni wokin to betambu na kabri bin karab tinta isip na pa na tini kaono na miniti radio mbulon do mata San Francisco sabago bina ta chuno bitoka de na kabri bin karab tinta o chingango vitanga na tips la le weekenda na buku chingani nrakim bata to samba di tiga bu to don mak chuka ni goe le besar ke do ba chuka oh kombe kana kena sa tiga bu kurmai na ndroni kau ser do tu nang fall le taran na turun ni palangi what is fall oh because the leaves they are changing sana lutu mai na kamakau menge lako na kabu oi mangko koi asara kena malembal ni fall ya untuk na numu chuka na dona matanggalin raki yun na pa matal tagabiyaw sambu raw sara tuno ko na ngono ngani fall ya na ngono sana lutukin na roni kau tu sana pa na matuchka na bulay batang-batang awasara ito matal ente niau siya tapay yang ano na pa matal kon na matanggali kena do ya to yan kena do la ko may so na matanggali tangin kena kukurun roni kau to na allergies so to oh allergies siyang so na ngono sa do bikin sarangan ng batang-bata na buku di meda so etan do bagan rebu da tu tasangken dom bili takatungan na we kaya tu wabulit kaya tu ya niochingo na buku ni no to programu baru taki ya balata meton do ya balai kes yang antana talata juga so na we kame balata non bula kasa red sar tunga ningo so badintahan tambi pinak sar tungango ke wander tumai ya nama kacuma nito nangol lakala mengo non to programu ya kabli bingarabi tin tai pedi la nopo nomo nindo ni bingarabi wasi ai non to bitokan E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bingarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na to beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di telefoni Viwan Dua Ono Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan kena lewat sumburian ni nanomu yaya. Maina nonreto stoa kena nomu mati ni katumba. Dendran beka nangola ni kibal ni lo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando biti. And a radio bulan do wata San Francisco. Mekau ti kanta wata mai. E na buona ngau na lewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda waka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua e rauni buka tingo ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bei matanggali kaka na itibgina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay wakay loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo do limono se onga wale saranga lito miko mai na mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatalanga ni rutuli dilibutaka ni kimukatalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Si bito ko bikin pa na rosa ng bulan miniti nanto programa ni abalat ndio nang gaitala tana ka bibing garabi and tai wag ni binaka tuin wiki muni oni sando bagrita ka chumay sando nakabi nakasarnga on don to bagrita ka chumay pa kay 100 kito chuko wambibi kito sali vinci ko kito ka kundo sululumbal ni sa sarnga ndo nangon me kito na liya pa pala tukin ay
rawa ni tapo tunga no muning kasi bango ngon sangang ko sampai di nep tukin ni vita tonga ikan kena mui lalai meron yo bunong amikin arto ndu tukun buni wai bina kata ke me half an hour tunga mai na 24 hours in dua sarna fraction lele no mungon ron yo apala tunga kina na ngom suara bango au lago mai bici se kali le sarnga yung unang ngau ito mikin Amerika au samai kali butal tu pa suri so bango siyang mata nakakan ya kito sa ngay dobi wal ta kachuko na sodagon na don dambe batay yan na iulum balenga ni vikan da vador sana kepakatu sana kana chinga sana kanga sana ya tu sana futi yang amai yo babu di binaka chubi dono ku fatango bakatala kina be sai rusimbol tal mai tong me uluru ru ya papa latunga na vingo no re santo la ku chuna jime ndora ka binaka dan do re pa ngono Facebook dari de sono dan na non ta sono tua kantai dar sala ku chuna jim dar re rasa kento to ku tali spoilen goreng samba di pala tunggu ra terin tamadala terin ni tamba di pala tu siang dona kabina ngombe dan do viva katta kita ke pambi non ta kanimbulai sortu kun ndo ngan non dambul ke pakatu sa kana cukup lebu itu takap talangan dona ke nangoni sala me bakka mai tani kino yan kakana so gitu na go siang aya ura rotu kito kambala butu bagay na metabolism rate kama pa rausar na kakana wikito convert tegina energy na katuto ko so nangauna siang kita tentunan numuci ngawi oi orto ngaku orto heart attack kor dan dono nomor sa lebu sibi siang iso tal nga ora kama mar sartu nga apa kate kiunggo era heart attack yana ke bambali siang ni dono menta tuna pacungo do tereni nga ni kem do sa feti tu bangor keto set tu keto siang na tereni non do to sar Wau ni binaka cukup raud na City Cruise ni roya apa tu na singa binaka ni kuah mai doan na bacini barabia o sa bagre taka cukup ngoen doan na kandi na mentan do bital otak matakin ton au sa ucin nunggu ninggit siang kita ngamai batkir to bakata gi fada o sa lili makao singke na mambale sa lili nga na ipapa ninggit meto sa kota lang ning me apa bal meto sangga mai talon otak katungan na nontong ninggit ya sa singila ko bata do bango tantu ritan na Irandong gitu may nonton pano, pati irandong gitu ipalangi. So sararita itu ipalangi ko sapa kaya mbak. Ni ori dirin ba suri ko na non rasip siapa kaya ngarang gitu tuh. Kita tahu sambil ngamay baka suri samay tapos sartungay na bingkarabi. To sangga may talon na takatung kogora watu baya ya nanon to vital no kaya binangan di kuha. To vital no takatung gonto na kandin saya tuh cukup so na wekanda siamba kilala isaran tentu kinta dala takatali tu nei kongko samat eta sabati ngoko ai ko sangge mbaki 5 wala iya baleta ni katodo ko nakena mata todo ko vikenta erando tuku nakena katumba kana ngusunda kembali sa virtuga nikina na vikatodo ko sarmetan rebuta kerbo sa balau sana ko nga ko sang siang taling ya polata na bi matanggal likakan o mbina le ni monuman hando baga bimbi tingin saranga na ngonta ko ako sangan ri saranga kino do ya polata tu ya auto betu nga ni bikemni na ka binanga ni ko ni nangono go anto lebu sarchu na empata induan na ka orto tu ng Association of Doctors of America kung reta maikin na ka binanga ni ko na bata talaga retukun au sangge bang goi keman pal na be tubi mati ke da do bikenda na buru-burung go ambale tanga ni lelai na wai yang ngonta asa bang goi keman bale ke pakau saba kila chukan yo sando pa kila nam bata itu gini mantanga go try to stay hydrated asa bang goi na ta pa ni sia mai chuka nam bata pati ke na wai tu ni ke pakai tul na yang on tul ka bai wai ke mambali nangon lele mekin na wai sana setin nga mai le na bimatang kalimati wili kina nam bata ke mbal sa bata tu itumba na wai ni yang on regulate taktal tu na temperature ni yang on to sangge ba wili to oi ke mambali sandun don usar nga menda to ngunung wai chuko bakaliw
Dua talena ka o talota ka bio indona vuni mai. O ngandra pa mo mai talota ka na ka vina kaniko. Indo talaga ka nangono santan do tu matikin na. Kenta sanggen do be musu ka pasuri na nontakan. O taro kana vuni wai go vuni wai turang di balang. Tuno ko ya. Ya sarang apakah sama taka? Tuno ko osa tobi mati tu manta. Kamanta tona mati taka tobi. Tuno ko nangono mantang tobi matikin na. Nemu na yang ngomu sa tata mantang anak akan. Loss of appetite. Tuno ko ya. Yang sarang nangono mo polu tekin apa aku ko kembali. Kaya baka ondo nangono semberi tobi matikin ondo kanyan to na pagaroni kakan. Nangono mantang tobi matikin na sanga mo baku ko tegi kumai mo kanya. Nakakanya. So sapa angko? Ono sampata kina sa lenta puti bolimbula. Kaya me sa ko mandalio ni manu ya na kana nga do go kacung ko di kuna cugi pala patamo bolimbula. To na bare tagangan na kiamundi patake na vikar do katang me bolimbula. Pagreta kapi na punyo moingo. Na totolo sarana nomu ena baka ruota kina nomu totol nomu namle tebi mati lebu ke baka o sa musu ka kosar na kimu kakan uli cuku uli baka sama taka cuku na bika baka taka cuku go me pa buri baka sama cuku bikan te lebu na ngona aso gitu baka sama takoi kembali nintan do tebi mati baka ngonta saba tatanga minakan tuno ko ya totolo talinyo be up on your feet ke baka o volutu cuku na nomu tobe kana juga kembali ke baka nyo sa molu-molu mo mayo bakila nyo tuib mati ni ko na kiemu ko talimbiling atan to mayo sanga mandangan to na kinangon salmo bakene ni kinangom bala tan kakana nga ko na supply ta ka the nutrients ke na fika bulong-bulengom ko na baga buna talame no murika o cha sa ko bakai fabur baka sa make sense nga biu na kango kembali ko sa tuib mati tu manta gyo kano musu te kitale sa double trouble ay kembali Anton vakasa mo weekend to sa to siya machumba kami vale to single taka to ndabo chuke o ando talita kana kanya sartu ando na full bowl ngono ko sa ba mental chuke ni bina na o sa ba ka ube puke chuke vale o samba chuko me ba lele nga mai ndo nga resi wita nga mai chikin ko ko nga na aggressiveness nga no mo ando kaniliu ani ko mai tebi mate tukune pio no buni wingo me vatalenga ya na nomu obang ko na ta berta kabe ako na baka buna may gumbulo totol tuno ko kaya baka sa tebi mate manta ngeo sa siya nga tale nyo kana sa napaka totol taka sarangan na nomu sangge liba ka sama taka chuko yung dungi liba ka sama taka nangon tanto tebi mate gina sangge tanto taka ba ni lew naka sa kuning unu na juice ngo ko tanga mi pio na wai Dato sabi bula basuri tu sabi lita kabo tali so nakabay aku di baliw ni mon mai kun bita may kinto na ika sa ambor papa sarang abo ta kinto na tabiok kareta apa mo tanapa bur baka sa mon to vital no ene kay binanga di kuya ko nga ya ke baka pa kilachung mandangan ng bata-bata or to tugun or to na bunyo waike mati mandangan nika try to stay hydrated ya saranga nga wala nga ni warm tea lemon siya ngunu bonton na soup na kena broth ya pakalagala ka sarbi kento na kabi bing karabin na kaya mambale dua nga nakatur ni buli dan nanto vital lo nimbula na radio bulon tobat na ya balata do na kita lat kabi na kana babala tulus nga bulo milis na singa kaya baka o pakila chugur ng bata-bata baka usabi liu mai yo kaya baka o pakalilita nga liu ngomuni kaya baka o baka samantang mata do na kango do babu na nanon tasing do pe ngunuai to ngule tabi kin ngunuai nambat-tambatanin rak siang me normal chungan na vitu chungan na nambilawai kina walu do wita na litan do tugun chungan na buni wai kene kerua keba kanta satu mati chungan ngonong ko tuku sari batu tol take na mau saka na musyang siang ko yan na babu na talen na nomu nangay mati sar chuk ngunuai chunga kana chunga vitale ke bako sapa kila chunga ni ko puke chunga na kabila ni ko ya non tu programo ya bala tu dotala to kila ni na sona ndendre sona jina sarang ai watu matilu usa tu matu mata ke kanu muste kitale sanga mulu nga bakale siang ni ko tu mate ni ko salin tabu chuki bale ni ko ni dona kemu hika kanya pa ochi ngunu ba kena wai zabatale kena green
ana totolo kina no murikaba ana ndina ni nona vuno chukubio into vuni oya Dr. Hunt en city lebu o San Francisco. Ya, bagam di binakta chuku bito kan na kabi di bingra badin taingo na radio bulon do bata. Bagam di binakta chuku na nomuni siama chuku mai. Ni roni bola mai na damuni na kabi na nikua. Be seiru simbola tali mai tonga. Bagam di binakta bagata la kina be fatam bola sorwanga bolon nangata. Bagam di binakta na bukin nomuni siama tonga mai na Avenue 16 and 16th Avenue and city lebu San Francisco. Bolo binakta William Siri bagam di binakta la be suluetin tali kula. Bakarong chuku mai waila o bauta o laisa ke binianan do sambul benaka dile di bakatala kina be maramatau tokasan di serum beauty baka nuni benaka nui tagini totoko chuku na bitokan bakatala kina be tapale solo turanga mai muri mana Zion Shopping Center mai tabuan do sambul benaka senglu de batala ngakina ndo na serbe numiki no ngueka madiu ke no bu male Marysville me Washington Apakah nuni binaka tu yang dibikin do fatam bola ne kabi binaka ni kuah. Seng nuni betal ngakina be di lady di ena bukan nondro kersere. Sing matala sahau ci nondro bingarabi. Se rosia mati silin juga ne kabi binaka ni kuah. Apakah nuni binaka be merama ninggelema ki kemuni todo kosara. Si melim bola mai peda luma. Apakah nuni binaka ena bukan dibitokan dia ne kabi bingarabi tintai. Dua kere biokan loman. Dua ngana like kicuk ngai kir. Like nga ngai wasia. Bikemuni sawasia cukup. Sababu di binang tahu juga na nomuni siat tak juga nonton bitokani na yakab di bingkarabi tintai ena nonton tahu bata batanga ni bingkarabi oyan radio bulan do bata me kau ciken tahu bata juga mai ena yakab di bingkarabi tintai au na bata kita kamada weekend nonton ser kamelumu weekenda lebur bakana nanu cukup lebur wan rembalabu cukup lebur bakana nanu tuivale yang gorto na ya simboi ni tangi tokelau na itala no ni Rossi ni Nayoba na kabira ka likuan. Isa sakala tu na mati ni singa sa bola ka may nambuto Lebo era ko bakarita ka chuka lebo rawan rembalabu suara rai chuka banggo wasa sa tumbia ka ibi onungun dolomani. Wambulo chuka ni bila ka batala kina berto na gangs to sara tine Eric bulo benaka. Ke lats kay di Lady Bird di Di kalasong mo ng buto rarama sa laki mo dalumani ang aliliyo niruhi mo si tiyaw sebano darubek tataw mentarubaw Bolo benaka naita Bel Andi Arona Lady Bird ya.
Tauriau meno metau Boro kanau tongu ni komiltiau Davatale meu na kaya Nindaruna sotatale Isaan di bulan iko bandra I refuse to obey you I refuse to listen to you. Though you broke my heart, I still love you. What am I to do, my love, when we two shall meet again? Precious memories forevermore. Andi bula leserau Tauriau meno muitau Boro kanau tongu ni komitiau Davatale meu na kaya Ninda luna sotatale Isa andi bula ni kodara I refuse to obey you. I refuse to listen to you. Though you broke my heart, I still love you. What am I to do, my love, when we two shall meet again? Precious memories forevermore. Andi vula lesera, tauriau meno mitau, Boro kanau tongu ni komitiau. Davatale meu na kaya, Nindaruna sotatale. Isa andi vula ni kodara. Isa andi vula ni kodara. Isa andi vula ni Radio Bulan Dovata mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseayani.
sagrada matani di wasa wasa. Teo penindili anga kunai re. Sarau temen nais tungau kemuni naita. Sarau temen da beliling di tunga. Amerika Amerika nga. Tanda tanda wanga ni rakida. Sarau timata saunga. Ni kenandaunga. Ratapan maramanay kamrawa. Iba kalele yatay koya. Kainan din me kabitani taka. Why sleep loving more? You wake Kelly kulang mandelana. Kau baki sagrana matani di wasa wasa. Pero penindili anda kunai re. Sarau temen nais tungau kemuni naita. Sarau temen da beliling di tunga. Sarau temen nais tungau kemuni naita. Sarau temen da beliling di tunga. Sarau temen nais tungau kemuni naita. Sarau temen da beliling di tunga. Inna
Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wasea yani. Metini kinamate sanangai oti Isana dau-dau kenambata-bata Au mai vosoti ke muniti konga Bosa-bosa la sutaki au bakawasoma Isai nongundia anasema ni alaga Nonda bebosa tivei vasati Metini kinamate sanangai oti Isana daura minuku bula-bula Nomu iteki-teki tunaseni rasibula Nomu wai-wai nakalo ni bula Nomu ibinibo daimani nakoula Nonda bebasa tivei basati Metini kinamate sanangai oti Metini kinamate sanangai oti Apa tau weekend vana miniti me ia. Mento sa to ben na uni lima na kabri binga rabi tintai. Na radio bulun do pate San Francisco. Kito sa tiga buka membuto tala ben na buru-buru bekito. Santa kila kanto lilutungan din na besingan do na embaki sa kuanga sa yato nga na daylight saving. Baleta di ngai lima matanga na kaloko sa ambuto mai na buru-buru pa tal sa tsunga na kenere bekito. Pacific Standard Time o warta ka tsunga bekito to na boleu ni bumali. Sa foto ko tolo miniti me lima na kaloko. Pagod na tayo tsunga bitokani, nuita gini to tal tsunga na rongo sere, na kabi na kani binga rabi. Ende na ko sa parita ka tsunga ko sangi siama bagan do mai na radio bulon do bata. Kiwa misa kinda ba kebni na leni mato wala binak ubu bale. To sa pa rongo tsuko, kiwa ka ando bale lenga kadi mo nang kaso ngondo ngole o tala tsunga na rongo son sere son na no di talno. Klan taba, na taba na program le bitu. Sana ndo ron yung kay ngole na YouTube channel radio bulon do bata. Orang yang sar-sar talang akina na yakab di pinggir rabi tinta yani tamu nomu pinggir rabi salim bongin bakana penua bebarong share tu mero di bakalanga utu di nomu pinggir rabi toka ya ni na tapu nabitu sanang ke ketu di tu na nonton programu ya karena sar-sar na YouTube channel radio bulun do bata na yakab saranga ni kuwa saya ngunu tapu nga ope pakarong cuki na popo di pinang tagi cuki na bitokan
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka balangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda biti, ke ngasi ni buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Veike mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Veike mundo mai viti. Ena radio mbula tua bata, San Francisco me kauti kenda batama. Do yan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang pakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge. Katalaw boka singalebu siya boka kabi, e baraw tagi tu boka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to ito niti, kanay boka singalebu siya boka kabi, me boka na boka sekera, na sui, ikatabu teke, roro boka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. O ni ray do tokongo na kenay ray. Dua nga na rukun ni kau. E dua bayran ng tingit taki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And Vingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti vay kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simona tinikantua and na tinamniti vay kiamo ni Maiviti. And Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco mit Kauti Kanda Bataman. Eh, do ba ka tutulutiko? Do saya alam pala mo din. Sa permandangan to buli-buli, ngayon tali to nisto ah. Tolako. Sing niya ono sto ay wala katungang mo maulimat. May binaka ni satu ket sengaki na nakatungan reba, may paleta na noto to ilalako. May binakasar nga. Buli-buli roti karibadeni kina. Dato birito na bisi nga nakarimateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang ilemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, sinong do boli-boli nga baka matawa. Wala to mada kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Raw talaga ni kota en nom ni boli-boli ke ba ni tigo man na Marine se Sonoma County kan rendre nom ni vila ba ki vitar tarani kina nama ni taliboni 125 257 vitu tolu 5 vitu na kene tuku matay lalay mauli mada Valima Rulima Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa California. Asib tahu bagian tadi 5 na rona miniti radio bulan do bata ya au bawa dibina kada kabdi bingkara pentai di bagreta kamay don wekantan taulang kasere main non tabu nolong mani vici rabagreta kay baganti tang mata di bir na biokan di sa cuktal nga don sere di turango Solomoni kadirunguti antau kilele besar toka na turango na buku di serve rong binaka na biang bagi sanguci rendau bita bata toka main non punolo manio vici ya endo na kenta na rongote di na kabi di bingkara bintai ka kene ulu tanga cunga di kenta simbatae simbasom bukan to na kena official music video sabakan di takame bikenta solo kadirongodi ni nantomo ni bakatang itu toka ni Manu Ray Loa and out music studio
main non tapu nolo manu bich kena video production mai bertuna tangi mau dia production apa mulu juga nama tu wala kadi rongodi na kabi nangani ko bina lebu solo na nombo di tuguna take main kena nandun me raun na baka tangi taki bikin na rongoda kimi na saraba talangana music video na kabi nangani ko bambulu juga di dile di baka talangi kida be nambua compe mangiti mumbula segundo dia talangi kida be tinti batake di lolo tukana tama imbuna ngande cuma na koro na ngonongo welcome bulu benaka na gailis cuma matakan don ser begitunga na buba lebit na raki me na loma sana pa orang do sambula do yan benaka loma ni bombimbi nugu matu mala Point Reyes Station na California na kai benaka ni kuwa wata laki na nona ba rongo ser cuma na kai benaka ni kuwa sin lang kalimbiu pagadir loma jina sona ser da rongo tu na sona ngona naka malo bakatan kina bitori katina indo siya matal tunga mena beka bito sar ni bula kimuni man yatu kuka waka nuni benaka matu wala sorowanga mai gigamba o ya mai na Washington State na eka binanga di kuwa waka nuni benaka be naita bel andi bakatan kina be similin bola marama ningelema ke kemundo to sar na siya machuko mai na eka binanga di kuwa sabari taga chuko yalo benaka ke wasie tungani nanto bito kani dua kana like dua na share bula meroni sen dua va kanuni bina katuni bikemuni na kabri bin karabat dai turang na marama terbu kena ngone lewa go solo kadirongoti simba dae simba sombwe serengo moni na numi kede kina vaga bimbi na sia machuk mai na kabi bina ka dai dai
Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani. I'm a singer with the water. I will be time right. I'm gonna tell you just to live that. I'm gonna to be blessed. I'll be my next of king. I'll give you my money, my queen and me. I saw my Cinderella, I will bury me. I take my hand and enemy left forever loving me. How baby, how you doing? What's going on? You know what I'm saying? I say you from a bounce to back check. Bullet Stone!
mai tau ke diau Tangina o meu vole ka tiko ngabe ke muni Awakila una moni mai tau ke diau Mosita tu na kamida ni no muy bakarau Andrevalo meu tu merina que muy serau Wakalolo mataki Kau koro lagi au Tamusuki no bumbula Ena mosi ni no muy bakarau Nui taka ni kona laki kune marau Kina mula kodingi taka Odi no mundi utiau Tangira no meu vole ka tiko ngabe ke muni Awakila una moni mai tau ke diau Mosita tu na kamida ni no muy bakarau Nganrevalo meu tu merina que muy serau Nganrevalo meu tu merina que muy serau Trabalhamos Turang kena marama dorbo kena ngone leon din sama imbichikan dan turang kilele bonon da bono ya cese mutu na bitu da bodo binakan di setur sona kena yalo kan kelo ya man Grand Pacific Hotel en do na songo en bitu na bak sauti lubudi au di na numelesu na ngau na koya sibika da lima na rosang bulo miniti no tinga bitan itu tuku ni bi poliongo en da rongo tamandani oya na non dei rongo mai valli songo Beba kasar na. Oni raido tokongo na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau. E dua beiran ng tingitaki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua na tinamniti may kiamo ni Maiviti. And Beto Kone ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bulletin Bata San Francisco met Koti Kanda Bataman. Sengan dina ni kara rawan na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21-2-1-2-1-1 Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namo di taliboni Diwan 21-2-1-1 Ertong garap talangan ni kanalay wang sumburi ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungove na bima maniona na kabini buku lulu bei Kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemundo e Viti.
en a radio Bulando Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. En a muna ngauna na lewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka wasing ilu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni bukan tingui kimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina mebakana karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa malang mebakana steak gai wakaya loka tabioka kena kauslo surua Otat ni, kailan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang alito, miko may nanomota, na dio valuma, Billy Street. O yan e Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit, dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulando Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. Nasa boleh berbitokan ni dekat dia garapan dai 95 na rosa ngabul kapana menit ndonga ni tuku na may lewe chicken nonton noke na kabe nanga ni kuwa ongo be kito na buno lewo merke chicken don songo di pulioti na Lilin Old Scholars Association USA. Ya na orto na pulioti mendo buile bungo na pagadur chicken don norto Winter Ball. Losa USA Winter Ball. Era pagadur chicken karusa bulu katol ni singa. Ni bulongo. Rosalu katol, rosalu kapa, siga ni sutu. Na norto songko na pagadur chico na Elk Lodge Grand Ball Hall. Ya na ono papa ono Riverside Boulevard mai na korturanga ki California o ya mai Sacramento. Na tega butaki chico na lima na kaloko na kabi bola itanga bango entertainment biba maru taki chico talaki na kena DJ ka chico talanga so na daw lang sere gar surichi ani merna le lang sere nambong ni singa ya on the wile boy. Yo entertainment DJ and invited artist na isulu-sulur tungan rebo ya menda bagai sulu ya ni Formal Blue kembali ko na Winter Ball na roka na karakarao may baka na roka kilaykin na o ya na Cornibuli on the buile we baka binibina ka tuwin ni Old Scholars ni siya mo jugmay na kabina ni kuwa dress code Formal Blue tikite tauya $2 $2 tikite ke baka bin $2 ni tikite ya na namba ni taliboningo rongo diaw namba ni taliboningo ranyo vitar taranikin mendono mutikiti sa totolo sar chuna kena boli chuna tikiti na kabina ni kuwa senangono go 526 bitu onon 222 510 776 1193 se 916 248 3544 se 425 508 1702 Era buku ni Losa USA Winter Ball. Karena pagkadur cuma karusa bulu ketol li singa ni bul saranga ngo bulon Desember tega butagi cuma 5 na kaloko na kabi na Elk Lodge Grand Ball Hall ono papa ono Riverside Boulevard Sacramento na kakana na biba kamarutaki na katodok orto na pakarutaka bikendo ndabu ilebu na mbongi ni singa oya indo na itukutuku bikenda na kabi ben garabi din tai Waka video pinakatagi chiko na nomo ni siyama chiko mai na lobe inda bu lebu to to sa. You didn't think we can do it again. Ni serang ko mo ni nanumito to sa chiko ni kina na Losa USA. We need all the ladies to hit the dance floor. Berto na geng sumay nambuar ra talagang dongolan ni be brother Chombe Mangiti. Wele.
londo vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wa yani. Turun
Wasanindomo awiri mandingi Unga vaka unga nongundingi Namatamu mesa mai tete waitaki Serendali meni umai como turiki Wasa batula wa mesokoti Baka boda wanga meuka saraki Nisabuki botu mai kotave uni Sanitangi mavia ngoroya Avesuki na kemuraka walena Sando mulo raki autunga Hausaruinda mosita Somos tabe uni elamini Kurani basu ebu nako susumi Navada kona tawan muile lavi Rogandamu bulan mosa mai sevi Senitangi mavia ngoroya Avesuki na kemuraka walena Sando mulo raki autunga Hausaruinda masita Senitangi mavia ngoroya Avesuki na kemuraka walena Sandau mulo raki autunga Hausaruinda mosita Senitangi mavia ngoroya Hausaruinda mosita Senitangi mavia ngoroya
Tura kena maram toro kena ngone leon itang lo di soko dirio ya mabe kiri tamu irto na mati lawa na dia wala kena sau. Saya ambul tadimbu na rasa mo chuma yuka na kabde ben grabatin tai bo 10 miniti menda tama na yotu tini awon no pito kandi na ka bi na kabde ben grabatin. Okay, do matang na kena history lelai na ka bi na ni kuwa na kelima di singa di bulan Desember bagi bina kan turang rono dolu ros nga bulu katolo. Okay. Na beka esa mati bata kina tigin di singa bina kan ni kuwa. To na tigabu na mbaki ngo. Aunque na numa chico ni sangue tega bu mer mai pamati chico ni chiu pamati ba ka yau o ya na leon millionaire mate na rukuni nona lewa o Hitler na ikeruan ni valu lepo ora teman-teman ko na tini katolu basa nga bulu kadiwa isa to na mata kau di tamata go erse ya vola titungan non rembula mai liu ngon ni bola tambu dari itu chico na ngonong go o Israeli wat kirto na may Palestine ay rase vi bala chunga na ngono tini katolu basa ul kadi ona tini singa binakan di kuwa erota ne 5 raun na chiu mai Nuremberg era pamati yan nandun pagkatata pagkatokay na Black Death Riots na Nuremberg watangao ya kale pagadur talikin onto trial taki orto na turangan ni valu lilibu na kuru ni valu lilibu saya likin o Hitler anda kala bitan na turangan ni valu lilibu kali asa ni trial talian na Nuremberg trial o ya na tini kadiwa basa nga bulu kelima na kono sama itabakina na kuru ni valu lilibu ya baka sama taka 1349 na tigini singa binakan di kuwa le 5 raun na chiu era baka mati saranga may napuno ang gali pagadur kina trial ya may Nuremberg ka na mati ya na Black Death Riots era viva laki na patikira sonan daw ni bakan duile tini ka ba 5 kaono 1456 endo na uni kokoa uni raki Naples o yan na city ma Italy tugun ni era baka lengkai na tigin singa binakan di kuwa na tini ka ba 5 kaono erota ni 3 kalima na undolu na lewe Naples ni ko telenga anda kila o California ko ya lala tu ni ke ba kona pa uli kana kena history angai NX tenga mai Amerika ko ya wili tunga i Mexico ko ya kana red tunga kina lebu na ya zanga ni ngoni sala ka tu ko ya El Camino Real ya tunga va orto no kanto ya mai orna Spanish ba bicho orto mai Mexico ni ko le tini kawalu basa bulu kawalu 1848 na tingin sikubina ni ko enduan pagarita kana presidente ki Amerika na ngono ya James K. Polk saroto sangge baka samata kan don na tiningoni sala San Francisco na Polk Street ora saranga POLK James Polk tiga tako ko na gold rush ni tini kawalu basa nga bulu kadiwa ate tukuna saranga ko sa tega bu melorai mai California o ya na kola ya na buna rasanga imbiu mai kino kete na turanga na marama rasanga ponto mai non ra kareci ra bimbiu saranga mai mata bupale na buku ni non ra mai vakasangara na kola na gold rush na turanga na presidente Mr. Polk the buta ni kuwa kara rongo da kete le Amerika ka ni ngadi dono na speech tiga takasaranga na gold rush na tigni singa binaka ni kuwa tini kawalu pasanga bulu kawalu uses president speech triggers gold rush in 1849 by confirming a gold discovery in California. Nona tabuta nga ni kuwa sa hostal nga mai o California me atabu nga mai na kena sa mai roto toka ni pasanga bulu bakatata na milioni ertawani California tu na ngaunongo. Tidikati watolu sa bulu katolu prohibition ends in the U.S. when the 21st Amendment to the U.S. Constitution ratified ka repeal takio na kenoya ne tabuta na prohibition ya na ken ngunupi na ngon di bawala yang tona ngona amai sianga tua sangge zaka buni tu ini ko sa tu kita loke aset ambiu sarangan constitution na mentaki na mbaki tinika diwa tolu sanga bulu katolu ke baka maro taga chigo na nomuni singa ni sudu na singa binaka ni kuwa evita do singa ni sudu wata chigo tona turanga
Martin Van Buren 1782 to 1862 no gure dengan natan ro kilani o ira talabenga ra presidenti io ka wol presidenti ke Amerika Martin Van Buren sudan tingin singi bina kan kuwa o bare ta chukane tini ka walu tolu sanga bulu ka bitu era ke be pagatengo ne ka pani machi tini ka walu va sanga bulu kan dua indua ke ba kono rita pangu into na ya tanto siamati tu na ela le avala Walt Disney ya na turango no na sing siu tuni kuana tini ka diwa sai bandua nga me pagatengo na tini ka diwa ono sanga bulu ka on era baki ono sanga bulu kalima na turango ke ba kono taronga Walt Disney ko ya ndona animate lana via lo na cartoon na tabuzucha ko ya kana animator. Tuni bango Walt Disney was an American entrepreneur best known as a pioneer of cartoon production. Kona Cartoon Network dangai reda tung kona cartoon na turangango ko tegabuna and non pura he still holds the record as a result of his production work for the most Academy Awards nomination and wins held by a single individual. Itu ni bango ni roto ni rosanga bulu karua na Oscar Awards and nona and lima sanga bulu kadiwa na nomination as a record chuko and ngongo nona singin sudo na turango Walt Disney dona animator kile lebu and nonda sana puno lebu Amerika singin sudo tingni kuwa ya na turanga kile lebu ngo ke baka ona baka tarontale so talembeka o vare chuko and ngongo tingni sing talanga ni kuwa ke baka ona baka taronga ndue kautan nona mbula ni kuwa ramai pagadengu kina and rono ndolu chini katolo ndola turanga nda kila binaka na nonda pura Nelson Mandela sudo na tini kadio tini kawalu arga me pagadengu na tini singa binaka ni ko na rono ndolu tini katolu ka tuguni ndon turanga kile lebusar nonda pura liu takatu na kena sangai me nda pagando patataki yang lolo kena yang bula ndo balu sar bagalebu na ngoni apartheid mai Afrika na ngona vilu tagi to mekina ndo turanga vambu tambeka ni o tini presidenti o cha sangai mai nganga na turango tin ke dio sa lukapa ni o tiro sa lukabitu na mbaki na ratu e boli bebesu o ya FW de Klerk liu takana turango o ya na ANC African National Congress mai na ngona ser mai kina tin ke dio sanga bulu kapa ramai presidenti ke Afrika dio sa lukali mandareda anganga na angito ni Rugby World Cup mai na Ellis Park mai Johannesburg na mada timin Springboks François Pina rosangele lapeta talitu nembilo ni William Webb Ellis ke da turango Nelson Mandela tanto kilavinaka do valutu en buku ni veka bokador membole chikenda na ngololo en non do pura rota ni ruanan raw 5 bulan ona se solibeira wili kina tin kadio soblo katolo Nobel Peace Prize bakatalan kina US Presidential Medal of Freedom ken Soviet Order of Lenin turango rasuda na tin kawalo ne kawalo singin ni Chulai mai vezo tatu oya mai South Africa usabore taka chukaranga mai podengo ne tin singa bina kanikuwa ni rasamba ki dio sanga bulu kalima en ronondolu tin katolu era tu mate lung infection mai kautani ki non rambula en tigin singa bina kanikuwa turangan marama darbo kino kone lewa ya bidanga na itu tugu sia mati batakina na tigin singa bina kanikuwa na kalima ni singa ni bulon Desember ni ronondolu roa sanga bulu katolu sabo bina katagina bitokani en radio bulon do bata alo benaka ge wasia tu non to bitokani do kana like ge share takatuyani en ekabide bengara bidena Nungu chisu nungu badua. Dorongo de vima maniono kino vitu ene kabuni bugululu be kemuda we California. Vima mani ruene kabi kino tolu ene single ni lotelebu we kemuda we viti. E warota kana New Methodist Christian Fellowship USA. Rongondi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. do ya robina kana marramanaita do samba di ba kusa ibe Yandra naita. Kita sili katalo mande na Orange Lounge. maleka Warsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau gai wai dala tu kinambata Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. dina to zoko keba kitu sana berata ini bagai singelebu kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, e baro te gitu buka manggo sanggai to toka na buno ni kana.
Maina menta tu identity kena ibu singile bu sebuah kabi me bakana mo sekera. Na sui ike te uteke roro mo lolo keina vida tale. Gira ra mo klana menu ni singoya na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Hey, do ba ka tolo tiko? Do saya lupa mo din na. Sa permentangan to buli-buling kaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini miya na store, wala ka tungang ko malimat. May binaka ni satu kit serngaki na nakatungan reba, may palitan na nato to ilalako. May binakasara nga. Boleh roti kari bateni kina. Dato birito na bisi nga nakari mateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang mo na bisi. Kaya tel mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, senong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Tu raw talaga ni ko tay nom ni boli ke ba ni tigo man na Marine se Sonoma County, kandendre nom ni vila ko aki. Vitar tarani kina na ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kene tuku matay lalay. Mauli mata. 525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Lasa huli unabitokan na pinakadikuan bulu pinaka gemu taka bimewai game do to sar turkan merama antau bati bakaraw tonggori na Vingarabi na dua pata club mai Sacramento bulu pinaka mumbula se na matubale na bimewai Mr. and Mrs. bimewai rosan bulu pinaka pakon ni pinaka talanga be merama lai takai mbui TJ Toka Mrs. Toka bulu pinaka lei malo nakana siamo cuma na kabini Vingarabi ni tai pakatalang kinabe na tabel Andi pambula talitungan ni pa ya pa awal cukup ko pa na ka bidang ni kuwa lei sai so sardo ko tutungan menon rabaka sama meramai sangat tukin so on silin ya kabenak ya bang silin belum nak be komunito dong sar na siamo cuma na ka bidang Vingarabi tintai pang do tali pang bula cukup be ndona nunggu Big Brongo malah kay tueli na matubal na tueli may Santa Rosa bulu benaka ke komunito do sar na ngoni bulan St. Vincent College tuboy tutu cukup na kabini Vingarabi tintai wa ka binu benaka na bugu de to kani ka bakatalaki na be ir na ngoni buli to do sar oni itu bicu beka wadur cumbeka na songo ni tuboy tutu na kabini Vingarabi tintai na serengo mena nomuni na kuci kemuni manda virtu na nunggu tutu ke nunggu bumbu mai mengai menga kondomoni tunga gona thangin indele ya tobo bikanda na kabdi Vingarabi ende tai era kera bi korto to sara musambula bulu bena katalanga be suli asi dau belum mata senimbuli do sambula
sivi na muyambe mai au sina ya ubakundukai beni usumu ya bakana ivako eu ngaviko isaulako eu manilili au kirena meunga imbaundali au lili au saini matengai nai tasiri eu ndau lawanga na lako me kua ono na mai langani siwi na koro kenero sala kongai nai no muita vina na sumi bondo bondo ia mesidaka wakati Kuangani ko bela lizar mai vakalebo Mbeta vakalebo na vangu ameu kina sombu Kilanga no mi tabinga na somi vonda vonda Au lili au lako Au bibita ya
Sambolo, at the
Every
radio bulan dua vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani Kasarna. Oni raido tokongo na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonton programu Bamadawa na toso ni ngauna. And vengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibuna bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni sibuna tinikantua na tinamniti may kiamo ni may viti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco met kauti kanda bata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka katau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni D121 Toluva D111 Saivarua. Ertong garap talangan ni kanalay baka sumburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Ito binunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko endo naka. Mea dava ningelay taura na hepatitis B test na madaw sawa. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sa kabibiki na maniling dikebi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikobana www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka bosing ilutaka siya kaya kapitang ni kakuni lo malenga sa tiukin dono munua erau ni bukan tingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vem matanggali kaka na jibgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda baingan ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay wakay loka tabi okay kena kuslo surua ni gela ko pata na kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo don limono se o ngwale sarang ali to miko na nomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Era talang ani rito dili batakan na kemu katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima manion na kabini buko lulu bay Kemundo ay California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo ay biti. And a radio bulando vata San Francisco. May kauti kanta vata mai. Ai, kemundo bakando tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemundo tinika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Daw boleh may be. Oi, daw sing tingin ni kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May be? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business ng ngolit daw kay Amerika. Daw ko sa daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nasa boleh berbitokan na kami lebih kerabat hintai sa buto weekend tini kavana miniti me vitu na kalau kau kan lomani kita lang amin sana me vita tahun lagi na kami lebih kerabat hintai don kan nunggu marotaka nonton mai sonta tali niyo chen don matau don tabi litu anta boleh bina kacunga be una bunda kuan na bukun na coach kan boleh mai
na radio bulan dopa to miti utal ni kontor nge me soto tali ni mata sember ni ngole nugu seri baga mote be mandu isa ndo bulo benaka mena Kellen Street main rere bulo benaka maramatau ku ni ber malumu kena no muni mata vale baga ni benaka tu ni bikamuni to sarana turanga kena marama ni asana ba urang ora bikam do mai bere na kortumbu ya mai na home place wakatala kina Kellen Street non ri cuku na wekangu kanta mai na lomani asana ba urang ora sar le boiti tu tunde ikina oya mai na rere sa bambulo tu ni bikamuni on beach ku bindo na kena pasungo ku ni ber malum malombula nakana siamo cuma na kai binakani Allah baka nuni binaka tu ni bikamuni belum tahu binakana siamo cuma mai wakatala kina bina usili kabatu kemu mundo waits apa nuni binaka tu yatu na kai binakani ko wakatala kina brother nok senggang ni lawa baka nuni binaka ni bukan ni bisa mat to mai na kai binakani kuwa kerua te mai New Zealand binakani do siamo tu mai na kai to sar wakatala kina be lote molindengei na kai binakani bingarap ni ki kemuni na be kai ni sar cuma na kai binakani kuwa katoto ketika bunda ngono san mai dapat sama non tu bitokani na radio bulan do pato na me soto tale na kai bini singin mataka me ato pun ngone asa maru isa tu kina bulan ngina matu vale o pedila no bono menindo ni bingarabi di baga tengo binak sa te mode sa katong manda ni mode Salako Tolo male Uweiko Ole kamai Mosalako Nanumia Niutu eke Ngau nasa sivi Rui maleka Maroroya kamarengeta tawanguleda nauna koya isalelewa mambana numa pole kama mosalako lolo male vuveiko pole kama mosalako nanumia niutueke daulamani mobosota nondarungauna samaidava kena kamida tomani tale non darulasa rui ngasa no mutu yawa au ngaleni matamu veya ende itunga wala kamai mosalako lolo male uveiko wala kamai mosalako nanumia niutueke wala kamai mosalako lolo male uveiko wala kamai mosalako